Nako ke ya bosupa dikgang ke tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya Sontaga di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Letona Boko a kgothatsa Batswana go ikanya tumelo jaaka maiteko a go rarabolola seemo sa itsholelo a tsweletse. Mafatshe Afrika a gakolotse go tswakanya megama e godisang itsholelo. Fa mo tsa metshameko mo tabogi wa monogae le Tebogo a kgapelwa ntle mo lebelong la 100 meters. Ntselo ke la ga Thato Kgosimore o tla re nela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse a mantle ba bile o rana ka puo ya diatla ba tsong ka mogela a bo o di amogela pe go ntlha re balemi ba kgaolo ya Paje ba re go tlhokomela le go dirisa dipeo tsa monogae go na le maduo mo go bone ka ba itemogela thobo e nametsang ba buile se kwa letsatsing la go ipelela thobo le le tshwere ka setlhogo se se reng go rotloetsa temo ya dijalo tsa monogae go bona pabalesego ya dijo mo go tsweletseng tiro ya go ipelela thobo e ne e tshwaretse kwa motseng wa Paje ka la botlhano go itseona sakeng wa bega monongwaga jaaka go nnile le pula e namagadi balemi ba kgaolo a Paje ba re se sentse le maduo a molemo mo temong ka jalo ba supile botlhokwa jwa go dirisa dipeo tsa monogae ka jaana di kgona go itshwarelela botoka ga go tshwantsha ngwa le tsa mmoulo mmidi wa rona wa Setswana wa itshwarelela o itsetsepela go heta ka gore ga nne e le one wa mmoulo o ka bo erile seboko se le se o ja wa ono wa mmoulo o ne ro jadile ga re ise re ke re ntshela ga ile sepe mo teng go ile ga tswa mmidi wa rona wa Setswana mmidi wa rona wa Setswana wa itshwarelela gore o bote o bele se o nne le bana e be re o je jaaka o bona o bile o setse ra o pota ra kgona go tsenya mo diraleng dijalo tsa Setswana tota the drought resistance di botlhokwa thata now I would suggest government a leke bojoto gore a encourage bodifamara ba ba santse ba na le dipeo tseo ba leke gore ba di increase ka tsela e leng ya tsone kana ya go di gasa jaaka go di gasa go le ba go le moso jaaka utwa gote balemi ba setse ba ikgobokantse ba instigate gore at least mo tshimong ba ne ba nelwa 2 hectares ba gasahela as compared to re jwala ka di-line and then we make a comparison. Tiriso ya methale e farologaneng ya go laola dije le mohero ke mengwe balemi ba supileng fa ena le seabe mo go ntsheng dijo tse di lekaneng fa balemi ba itepatepanya lo ka phirihiri ya Setswana re tsenya mo 20 liters re latsa phakela be re tsaya so se stipang dikgomosi e be ra re tshela tshimo e o ithella e be re bana seboko se nna botoka kana o santse o le monyenyane ra thagola ditema tsa rona ra di thagola tota mone bojang mo ha bo thagola jana ha o thagole bojang o botogela mo tshimong gore o bo thagola o bona o phutha o bontsha ha bo le meng o bo lathela konte ko go tsong ha re sona re bona re heditse mo tshimong re be re tsamaya le yone a ke re itse tshimo ga o ilimile tukolo go tema e nna yang re tsamaya le tshimo e yana hela re tsamaya ka diharo e re kuba o ka re jarata gore re ntsha bojang jole jo thela re bona gore mme ha o ntshitse bojang jo thejele mo tshimong seboko se le go tsweng konte kwa ga se kgone go ta go goroga go bolemeng jo ja balemi ba kopile go babalela le go lemela go ka oketsa peo ya dijalo tsa monogae tse di neng di tlwaelegile mo dingwageng tse di fetileng go itsa go kanyelela ga tsone go itsone sakeng Botswana Television Paje Motshwarela-tona wa lephata la lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o supile fa jaanong nako itsile ya gore go ele tlhoko ka ga go ntshiwang madi ka teng go rotloetsa kgotsa go ema nokeng kgolo ya dikgwebo o tlhalositse fa go tshwanetse ga nna le tsela ya go thusa dikgwebo tse di remeletseng mo go tsa temothuo a supa fa le tsone di ka thusang go tsholetsa itsholelo ya lefatshe leno Dr. Dikoloti o bile se kwa Matebele maabane fa a bule semmuso madirelo a matlhabelo a nama a Thabokao a rutlepego ka Lizzy Class 1 2 3 ya boele jaaka mathabelo a Thabokao a simolola go dira semmuso madirelo a itabe le boremelelo jwa go thaba dikgomo dipodi dinku mme a tsamaisiwa ke Bengae tshotso e tla jana morago le mafagana le thaelo a mathabelo mo kgaolong ba na le maikelelo a go ntsha nama ya boleng e lekane lefatshe leno le go thusa go thabolola itsholelo go phunyeletsa mebaraka ya mafatshefatshe ga mmogo le go thama mebereko monogae. This state of the art facility represent a major investment. Tira mothalo e ka peletso e kgolo mo itsholelong ya lefatshe leno
le maitama go ntshetsa batswana nama ya boleng jo bo rileng e tla ka methale ya go thabolola itsholelo a rona segolobogolo ka jaanong e tla itshetela. But also contribute to the growth and the development of the our local economy. We are ready to export. Re ipaakanyeditse go phunyeletsa kwa mebaraka ya mafatshe a sele re emetse lefatshe la Botswana mme fela go fitlhelela mebaraka ya mafatshe a sele go le nosi ga go a lekana re tlhokana le kemonoki ya maphata a puso gore na kaedi re dumela fa tseo se ka re thusa go fitlhelela go le gongwe ga re age kgwebo fela mme re ka bakanya itsholelo. We are cultivating an ecosystem. Mahatsi ka bontsi bogolo jang go East Africa ba re etela ba khatlega thata ka ha leng gore re tlhaba ka teng le the quality ya nama rona ka etswang ka teng. Ha gongwe ka ha mameng a irang ka teng go tlhokana le gore ena a kanya go exporta go tlhokana le gore mameng le Ministry of Land and Agriculture ba go linke le ma go middle kana go East Africa go Kenya o bo tsama wa go operate a facility similar to this konekwa. And then you penetrate that market where you only very good numbers. Memo engwe go ethile ba go ibe go etela makalana a puso a farologaneng go itsela ka tsebe dikitso tse ba ka di dirisang go godisa dikgwebo tsa bone a supa fa madirelo a gagwe ya godisitse ke go itshwaraganya le baitsanape ba dikitso tsa go etela dikgwebo pele ba lea. Go na le lephata le le bidwang gote lea le botlhokwa le ka go guida mo businesseng ya gago gore le ka gore mo tsamaisong yotlhe le gore o ka dira business ya gago yotlhe ka tsela e ntseng yang. Thabo Kaos is a living example. Madirelo a ke yone sekao sa boammaaruri jwa tiro ya rona re le balea ke yone bosupi jwa maitama a rona a tsepameng mo go ka bakanya itsholelo lefatshe leno re sa itebaganya le ditswammong fela. Se se supa gone gore makalana a ikemetseng a tshwanetse a nne le seabe mo go tokafatseng itsholelo. Private sector should lead the economy. Tona Dikoloti o tlhalositse fa mo bogautshwaneng go tla ribolola lenaneo la a ditsale le ka lone maiteko e tlabe le go oketsa palo ya leruo le le ruilweng mono gae a supa fa seo se tla thusa le go tsweledisa maitama a madirelo a tshwana mathabelo a Thabo Kaos. Lizzy Glass, PTV News, Matebeleng. Moparlamente wa kgaolo ya Chobe Resi Masiku Mapulanga o tlhaloseditse banni ba motse wa Kachikau fa parlamente e hitise melao e le 14 mo go yone e le wa Community Based Natural Resources Management Act of 2025 o thusang ka ditsetlana tsa molao tsa go tsamaisa ditsatlholego mo mafelong ka go farologana. Re Mapulanga o buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng o bosheng a rutlepego ke a leboga eole. E re ka kgaolo ya Chobe e ntse e sa robalelwa ke dithokwa ka ntlha ya dikgang tsa gore makgotla mangwe a tlhokomelang le go tsamaisa ditsatlholego mono ga ba tsamaise makgotla a o sente. Ramaplanka a re molao o tsile ka nako e maleba ka jaana dingwe tse di ntseng di sa tsamaisiwe sente mo makgotleng ao di tla tsena mo tseleng. Molao o ro tsere ra o baakanya mme molao o neo re ne ra helela gore go nna le lephata kgosi le le tabo e le lone yano le lebaganeng le tsamaiso yotlhe ya di-trust no go tabo go na le kgotla lone le kana lephata lone le tabo le tsamaisa ditsatlholego gore a re makgotla otlhe a go kwadisetswa gone ko mo molao o mošao le nna ke tabo ke na dithata tsa gore ke le bitse ke le utwe ebile ke le bontshe gore nna ke eletsa gore gongwe ne re ka berekisanya ka tsela e ntseng jang. Le fa go ntse jalo banni ba ne ba itekudisa mo palamente wa bone ka dingwe tse di ba thokisang boroko mo kgaolong. Na le kgaya ya diphologolo tsa naga ke pisa le ditou bonoko sebogata phiri tao di a re senyetsa mo ha kgomo ha go e jilwe o bona 700 ba wildlife a ba re tlhalosetse gore tsa 700 yo dikgomo tsa 700 di rekwa ka ha a bone ba di reke ba di tise re reka license mo wildlife a gona go re tshwarang teng ha re ya go ntse re kopa teko kwezibadanja makgowa hathi ba gana ka lehelo lele ke sa itse re a land body e ba hile hotel noka baeteledipele ba maphata ba ne ba tsibogela dingongora go tswa mo morafeng. Ka kakaretso hela madi a compensation tšhaba e supa ya le gore a manyenyane ke boammaaruri ha re lebeletse the market rate gore gompe go kgomo e rekwa ka bokae pudi e rekwa ka bokae
mme ya ka ke bua yana cap memo kgang e ko ministereng o ke dumelang gore minister wa rona o e tshwere o tabe gongwe ka hantse go sekwa melao yana re na le tumelo le rona ya gore molao o ta goroga ko parlamenteng o ta sekwa bagolo ba bone sello go tanna le phetogo gore re bone gore ke di hitse leng gore di ka tsengwa mo phimilo dikeledi re lebeletse ka ha di senyang ka teng go na le ka boeleng teng gone ko Zibalanja le ko area 6 yaanong ka bo ye betso ga e wele mo jurisdictioneng kana ga e wele mo marapong a Chobeleng board e wela ka ko Maung ke concession e mo NG ke NG 15 Rema Blanca o weditse diphuthego tsa gagwe mo kgaolong mme o solegeditse banni go isa matshwenyego a bone kwa maphateng a lebaneng ke a leboga eole BTV News ka Chicago. Lekgotla la International Monetary Fund le rotloeditse lefatshe la Botswana le Afrika ka bophara go lekanya seabe sa mehama mo itsholelong le go fokotsa go ikaega ka ditswamong hela go tila ditlamorago tse di seng monate tsa diphetogo tsa ditlhwatlhwa mo mebarekeng ya mafatshe. Mookamedi wa lekgotla leo mo kgaolong ya Afrika Re Abib Silasi o ne a bua se kwa phuthegong ya baokamedi ba dibanka tsa mafatshe a SADC e neng e tshwere monoga borone ka la botlhano ke letleletse Somolekae o na le kumo. Mafatshe a Afrika a tsogakala a bua ka maitlamo a go tswakanya itsholelo mme nako kgolo ke eo le mo nakong eno mafatshe mangwe a santse a retelelwa ke go fokotsa go ikega ka mogama o le mongwe o ba tsayang o dira sentle. Mafatshe a tshwana la Botswana a rametswe ke manokonoko a go ikega ka taemane mme se se gotla gore ba inakanye le go aga tikologo e maleba e ka rotloetsang go tswakanya itsholelo. Commodity dependence without adequate buffers is dangerous. When prices fall, the absence of fiscal and external cushions can turn a terms of trade shock into a full-blown economic crisis. To avoid such outcomes, o ikega ka selo se le sengwe go tsamaisa itsholelo go na le ditlamorago tse di seng monate fa ditlhotlhwa di wala tlase le mabolokelo a puso a nwelela mme seo se bake kwelotlase ya itsholelo. Go tila seo mafatshe a tshwanetse a tswakanya itsholelo tsa one ebile go na le madi a beetsweng kwa tlhoko go dirisiwa mo nakong tse di thata. E tlhaloganya gore mme gone jaana go na le mafatshe a gatetseng pele mo maitlamong a go tswakanya itsholelo. Botswana's reliance on diamonds has diversified into agriculture, aquaculture, and industrial services. Go tlhomamisa gore mohama o ikemetseng o nna le seabe mo go tswakanyeng itsholelo go kailwe e le mang. It should be about procuring go abia ga ditiro tsa puso go tshwanetse ga salwa morago ke ditiro tse di pharologano go tsoma mehame e ikemetseng ke itse ka mafatshe a tshwana le Amerika a abileng ditiro tsa puso go ya kwa mehame e ikemetseng di tshwana le sa maranyane a internet. Seo se thusitse thata go aga mehama e mengwe mono re ka bua ka phatalatso ya melemo mo nakong ya COVID-19 mo go thusitseng thata go aga mohama o. And our industry building ultimately. Go botlhokwa gore mafatshe a nne le melao le ditsamaiso tse di maleba tse di rotloetsang kgolo ya itsholelo. Botswana has done so well in its 50-year history. Banka ya Botswana e dira sentle fela thata mo go tlhomamiseng gore tshoso tse di tsewang ke lefatshe tsa nakwana ga di ame maiteko a nako e e tlang a go godisa itsholelo. Go botlhokwa gore banka tsa mafatshe di diragatsa maitlamo a di abeilweng pele a go tlhomamisa gore itsholelo ya itshetlela gape ditlhwatlhwa le madi a dirwang ke lefatshe le tsone di itshetletse. Mafatshe ana gape a rotloediwa go fokotsa gore mohama o ikemetseng o ikaega ka ditiro tsa puso mme ba nna le dithuso tsa madi tse di lekaneng go tsweleledisa maitlamo a go tswakanya itsholelo. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. wa tshosa ntso le dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele Taudula Advocate Maboko o kgathaditse Batswana go ikanya modimo le go itshwarela ka tumelo jaaka lefatshe le le tsweletse ka maiteko a go rarabolola seemo sa itsholelo. Taudula Maboko o bile o supile fa itsholela lefatshe leno e ntse ikaegile thata ka diteemane tse jaanong di lebanweng ke kgwetlho ya thekiso di sa dire sentle mo mmarakeng. O buile se mo bokopanong jwa Evangelical Fellowship. Ke ne le phale wa pega.
fa e sa le taotona Advocate Maboko a tsaya maikarabelo a botaotona ngwagola puso ya gagwe e ikaegile mo tumelong le mo modimong mme ebile e dumela fa kereke e na le seabe se segolo go ka dira diphetogo mo dinakong tsa gompieno kereke sa ntse e le pilara ya go baakanya maitshwaro go fa tsholofelo le go tlisa diphetogo fa lefatshe le lebanwe ke dikgwetlho taotona Maboko a re ikemiseditse go fetola lefatshe leno mme a ikaegile ka tumelo gore a kgone go fitlhelela se. Heavenly Father, in our risings and in our fallings, we place our beloved Botswana in your hands. How dare we lose hope? How dare we believe that these present circumstances are more powerful than the God in which we believe? What faith is this? And so even in these circumstances, our faith must remain unshaken. In fact, precisely because of these circumstances, our faith must grow and become stronger. When nations were under siege, a servant of God would be summoned to go and lift that nation in prayer, even in the person of a man called Daniel, the servant of God. We are here also to seek the divine wisdom. We can't help it out without the counsel and the wisdom of God. Therefore, it is quite necessary for us to gather in this manner to reflect and also to reignite Christ-centered leadership across every sphere of our society. Freedom without virtue is chaos. And you cannot have freedom in a vacuum. So what made Americans bold to move in with the American idea was that their freedom was mitigated by virtue. And you cannot talk about virtue without faith. Baeteledipele ba dikereke ba ne ba rapela lefatshe leno mme ba itebagantse le dikgwetlho tse di lebaneng jaaka kgokgontsho ya bong dikotsi tsa dikoloi tirisobotlhatswa ya ditagi le tse dingwe ke Neilwe Phale BTV News Gaborone. wa se tla di tshwarela ka go etla re tlhoka modumo mo pegong ya sesong go eta ha re tswelela mothisa tona wa botsogo re Lawrence Okeditse wa kgwetse mokgatlho wa dikhamphani tse di ikemetseng kanosi wa Botswana Business Coalition on AIDS go ba nnile le seabe go thusa go fokotsa dipalo tsa bolwetse ya HIV mo lefatsheng leno fa bua kwa puisano ya BBCA kwa Francistown ka labone mothisa tona Okeditse re lefatshe la Botswana le tsela kwa godimo botlhokwa jwa botsogo go tlisa maduo mo tirong ka jalo go botlhokwa gore dikhamphani di ikemetseng kanosi ba nne le thulaganyo kgotsa ba thulanye ditlhogo ba tshwaragane le lephata la botsogo la lekana la National AIDS and Health Promotion Agency go rarabolola dikgang tsa botsogo mo tirong re Okeditse ona a tswelela tlhalosa fa lefatshe la Botswana le itlheletse selekanyo sa UNAIDS sa 95 ka jalo a kgetla dikhamphani tse di ikemetseng kanosi go di goga kwa pele go tlhama dikomiti tse di itebagantseng le go tlhatlhobela mogare mo ditirong go akaretsa bolwetse jwa kgwetlholetona le malwetse a mangwe. As you are all aware, our country has made remarkable progress in the provision of healthcare for citizens. Jaaka lotlhe lo itse lehatshe la rona le dirile ka natla go iphemela kgatlhanong le malwetse segolo jang go lwantsha mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS. Fa re bua jaana palo ya 95% ya batho ba ba nang le mogare ba itse seemo sa bone mme mo godimo ga mo 98% ya ba ba itseng seemo sa bone ba tsaya kalafi. To that, another 98% of those on treatment are virally suppressed. We therefore meet the UNAIDS 95 targets, and we did this ahead of schedule. We are a business coalition, and as a business coalition, our mission is to re mokgatlho wa dikgwebo tse di kopantseng mme maikaelelo a rona
ke go thusa go lwantsha mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS ga mmogo le malwetse a a sa tshelwaneng. Jaaka re dikgwebo jaana re nonotsa badiri ba rona ka dikitso gore ba kgone go tla ka mananeo a botsogo mo ditirong. We are there to build the capacity of the relevant authorities or the business community so that we can be able to respond to this national crisis or challenges. Business Botswana firmly believes that public sector collaboration is. Re le lekalana la Business Botswana re dumela gore puso e tshwanetse ya tshwaragana le mahama o ikemetseng ka nosi go lwantsha malwetse go akarediwa HIV le AIDS. Re tshwanetse re tla ka mananeo le go beeletsa mo botsogo re le mmogo gore re nne le badiri ba ba nonofileng mo ditirong. Workplaces and communities that are healthier, more resilient and empowered. Waitso re tsamaela go tsa metshameko le Thato Kgosimore. Ke a go leboga o lebile sa moka re tsamaela gonoko re mathela gonoko go tsa metshameko tsa Botswana Tonight tsa nako ya bosupa se ditlang jalo ka Thato Kgosimore mepego e go setlhoeng. Go ntse le kutlobotlhoko kwa dikgaisanong tsa World Athletics Championships tse di tshegeditsweng kwa Tokyo morago ga gore motabogi wa monogae le tsile tebogo a ntshetswe kwa ntle mo makgaolakganyeng a lebelo la 100 meters ka ntlha ya go simolola pele ga nako. Mampudi yo wa lefatshe mo lebelong la 200 meters kwa di-Olympiking o bone toro ya gagwe ya go fenya lebelo la 100 meters e folotsa ka ntlha ya phoso ya go simolola pele. Molao wa World Athletics o tlhalosa sentle gore katlholo ya phoso eo ke go kgaolwa mo lebelong. Morago go kgapelwa ntle ga tebogo Oblique Seville wa Jamaica a fenya lebelo leo ka nako ya 9.77 seconds a latelwa ke Kishane Thompson wa Jamaica a tsaya maemo a bobedi mme Noah Lyles wa America a tsaya maemo a boraro. Re ntse re le mo lebelong la 100 meters ka fa go bomme Melissa Jefferson Wooden wa America o dirile go tlala diatla a fenya lebelo leo ka rekote e ntšha ya 10.61 seconds. Me fa re boela monogae re le batsa kgwele ya dinao setlhopha sa Gaborone United se tlhatlogetse kwa setlhoeng sa loko ya FNB Premiership se sena go padimola sa Police 11 ka dino di le 2-0 mo motshamekong wa ligi eo o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la GU Maabane a re utlwe Kgomotso Sefako. Sethopo sa Gaborone United se tsene mo motshamekong o se tsobana le phenyo ya go tsweledisa letsholo la go sireletsa bosimega jwa bone morago go fenya metshameko le bebedi le maleka le mangwe fa sethopa sa Police sone se le lekile phenyo ya ntlha ya paka e. Sethopa sa GU sa simolola motshameko ka lobelo thata ona kgamanyane a bona thago ya gagwe e sirelediwa bonte ke motshwara dino wa Jungle Kings le Segobo Seking mo motsotsong wa 20. Sethopa sa Mmagole le sa tswelela ka tshameko eo se senya mapodisi ka fate sa kgatelelo fela ga re tela go nosa go fita motshameko ya boikhutsong ka lefa la sethopa. Karolo ya bobedi banna ba Gaphanthe ba tswelela ka go phasela dikota tsa Segobo Seking fela maiteko a bona a tega jaaka Lebogang Ditsile a ba thoma kwa pele a sena go amogela kgolente go tswa go Thabo Maponda. Metsotso e le meraro pele motshameko fela Mpile Ramagi a oketsa keta pele go dira tse pedi kgatlhanong go lefela seo se netefatsa for Magolele ba gapa ntlha tse tharo. Not easy match for us. There is no easy matches. We talk with our players, no small and big teams. We need to show the same attitude and ga gona motshameko o motlhofo mo leking. Re ne re dirisa tshameko ya rona ya malatsi otlhe. Re ipaakantsa motshameko ka go themo re go kgonang. Re filwe bangwe ba batshameki ba rona sebaka sa go ikhutsa jaaka re na le motshameko wa ICAF ka mafelo a beke. Fela ke itumelela ka fa re tshamekileng ka teng. So we needed to keep our focus, to put their focus here. And I think that our performance was good, even we did some mistakes, especially in defense, but clean sheet, 2-0, so 3 points. We played well, we'll take the positives and move on. Actually, I think we lost the game, especially on the draws. I think we lost a lot of draws.
these guys, they were bullying us in terms of physicality. Re samekile sente segolo jang mo karolong ya ntlha go ne re sireletsa bonte ke tsaya gore mo karolong ya bobedi re ne re dira diphoso ebile re supa letsapa mo gongwe go ne go dirwa ke gore re ne re tshamekela setlhopha se se moitia sa Gaborone United rona re santse re le bašwa ebile o kgona go bona gore ba fa godimonyana ga rona ka tshameko. But I think all in all we did well. These boys, they lack experience, but I'm impressed with their performance, and I think we'll be okay. Phenyo e thatosetsa setlhopha sa Gaborone United ko sethweng sa loko ka dintlha di le 10 fa sa Police se sala mo go a bo le 14 ka dintlha di le 2. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa kgwelano sa Taung Young Strikers se tshamekile maleka le fela setlhopha kgatlhanong le sa Tlokong United mo motshamekong wa beke ya ntlha wa ligi ya National First Division ka kwano borwa jaaka ditlhopha tseo di ne di thulane kwa Lekedi West mono Gaborone ka matlhatso seofatso wa Malepa wa latela. Metseletsela ya metshameko ya Ligi ya National First Division ya Borwa e simogile motshegareng wa matlatso mo mafelong a le mmalwa mo kgaolong ya Borwa gareng ga metshameko eo ga boele wa Taung Young Strikers e neng ya amogetse setlhopha sa Tlokong United. Mo karolong ya ntlha ditlhopha ka bobedi tla simolola motshameko ka lebelo le le go godimo di lekana mašetla fela go bo go se setlhopha sepe se se bonang no go fitlha motshameko o ya go ikhutsa dingangatlane ka lefela setlhopha. Karolo ya bobedi ditlhopha ka bobedi tsa tswelela ditekana ka noga yuta fela go senkwetswang le mina motshameko o fela go se setlhopha sepe se se sekintse letloa se se ra gore ditlhopha tse di kgaogana ntlha setlhopha. We just came here to start the league, not to win the game. We just came here to start the league, but we just wanted to make sure hela gore we don't lose. At least if we are happy about the point that we took from TU, looking at the fact that TU is a very big team more first division. We just bought a status from Taung Young Strikers. Harisere Chenchilina from being Gilport Lions. We are Gilport Lions. Redrisalina la Taung Young Strikers no. But hela tota hela intention e ke go leka go settle mo first division. It's an away game. Re ne re le baeng gompieno re itumelela ntlha ka ebile re le setlhopha se sešwa paka e fetileng re ne re ikeletse go fetsa mo ditlhopheng tse di ferang bobedi go nna le tshiamelo ya go tshameka FA Cup mme ra fetsa mo maemong a borataro gompieno re ikelela go fetsa mo go tsenne tse di go godimo. At least top 4. Mo madong a mangwe e ntse la League ya First Division ya Borwa setlhopha sa Thamaga Shooting Stars se samkile malekano setlhopha le Jwaneng Young Stars fa setlhopha se se magorogo masha mo League e sa Major Tigers le sone se samkile maleka a no setlhopha le sa Notwane mo letlhakore le lengwe setlhopha sa Tsetseng United se simotse League e ka tetegelo ya no e lengwe go tsepedi sa Dinare FC fa setlhopha se se dikileng se fologile go tswa mo League ya FNB Premiership sa Security Systems sone se kgwatise sa Holy Ghost ka dino tse pedi go lefela setlhopha sa Union Flamingo Santos se le sone se fologileng go tswa mo FNB Premiership sone se simotse bokwa jaaka se ne se kwaisa tategelo ya nno go lefela kgatlhanong le sa Presence 11 Tshegofatso Malepa PTV Sport Gaborone. Pego eo e re gorosa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa mme pele fa re kgaogana re ikgata motlhala re lebetseng le digoga kwa pele. Petina boko a kgothatsa Batswana go ikanya tumelo jaaka maiteko a go rarabolola seemo sa itshololo a tsweletse. Mafatshe a Afrika a gakolotswe go tswakanya megama e godisang itsholelo. Fa mo go tsa metshameko mo tabogo wa monoga e letsile Tebogo a kgapelwa ntle mo lebelong la 100 meters. Wa tso tsena kwa bosupa ne re go tshwaretse hele lekalo ba tepola pi ba latela ka seemo sa bosa. Betsu madume amogela seemo sa la pele sediwa ke Samuel Ramotonto.
sonto so lapisana kwa gompieno supa go apogile go kgalagadi mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go bonela maaro mo gola ka mosolo gone go taphakela go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme mo tsamayong ya letsatsi maaro a ta thiba ka bonthamongkong gape ga ko gantsi gone go ta bonala dibata tsa maaro mo mosong go taetswa go le tsididi ko Francistown ka selekanyo sa 10 ga mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa legare Chobe le kong gape gone go taetswa go le bothito tsa selekanyo sa 16 go go 18 mme ko phirima tsa tsejo kgaolo yang gape gantsi kgalagadi borwa ba tlhaba kgatleng kweneng gone go taetswa go le mololo wa selekanyo sa 11 go go 15 mme mo tshokologong gone go taetswa go le bothito go dikgaolong tsa borwa ba tlhaba kgatleng le kweneng ga mafelo a mangwe ka bontsi a lefatsheng one go taetswa go le mogote mme ebile go le mogote thata ko Nghabe le Chobe ka sengwe sa 36 go 37 mme fa re bela toropo dingwe mo borwa jwa Aforika gone maaro a ta thiba ka bonthamongwe ko Mansini le Gqeberha mme go tapoga ko Maseru Johannesburg le Appington ga ko Cape Town gone maaro a ta thiba go tapoga ko Windhoek Lusaka le Harare ga ko Beira le Antananarivo gone maaro a ta thiba ka bonthamongwe maaro a ta thiba ka bonthamongwe gape ko Blantyre Dar es Salaam Luanda le Kinshasa ke ne ke le tshwaretse go lekalo betso go sa topolo ya PIN Boroko. I love that the government is bringing this model to be now an enabler. The government monitoring